E rongo ana I te marea e whakanui ana I te rao Māori o tautahi nei. Engari, e rongo tonu ana I te whawhainui a Justin Tipa mo tōna ao Māori. He wā uaua tēnei, he wā piere nuku tēnei, mā ngā iwi, mā ngā hapu, mā ngā tāngata Māori katoa. Ko tā Ngāi Tahu, ko tāku I tēnei wā, he tūpake hiwi tahi, he tū ngātahi ki ngā iwi Māori. A e whakahe ana te Kaiwhakahaere a te runanga o Ngāi Tahu a Tipa I te pire tiriti o te Rōpū Act. Kei te whakakotiti hia, te hitoria o tēnei whenua e David Seymour. Kāre au te paku tautoko I te rākuatanga ona. Kāore te Party Act I te rite, kāore lātau I ngā tāngata e tika ana ke whakahaere hia tēnei kōrero tēnei wānanga ki Aotearoa nei. Hei tā te kaiarahi o te Rōpū Act a David Seymour, ka noho tonu ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi. He oi, ka wānanga hia te wharepāre mata te kaupapa nei, ka whai wāhi atu rānei ngā kōti I ēnei mahi. Kāore I te kitea te wāhi mo tēnei kōrero I raro I te kāwanatanga, no reira kōrero ke mā ngā iwi a tēnei kōrero e hapai. He oi, e tautoko ana ētahi kai noho I o tautahi nei I a Tipa. The clumsiness of this government is actually showing across the board in all policies and all wide ranges of policies in terms of oranga tamariki, in terms of justice, education, all of those provisions are actually axing and putting out Māori, Pasifika and the average community in a lot of forms. I te mea, ki te whakaai ki ēnei momo kōrero o ngā kai tō rangapū, e whakaai ana te takahi tō tātou tiriti. Nō reira, ngā iwi o te motu, kia tū, kia whakahe I tēnei pepa, tēnei pire, kore take rau atu. Hei te marama e tū mai nei, ka whakaritea e Ngāi Tahu te hui a motu, e kia nei, ko te pūnui o toka, te hui tuatoru o te tau nei. Hei whakarite I te wāhi ke pai ai te wānanga, te whakatewhatewha, te ruku I ngā kōrero mo tēnei mea te rangatiratanga, me pēhea hoki a New Zealand a Aotearoa e koke whakamua ai, e whai hua ai, ngā hunga katoa e noho ana ki tēnei whenua. Ka tūa te pūnui o toka hei te rua te kaumārua o ke topa ki tuahiwi. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News.